Nova stranka u političkom životu Bajine Bašte, Savez 90 zelenih Srbije, predala je listu za lokalne izbore pod rednim brojem 7. Nosilac liste je master ekonomije Bogoljub Radivojević, a pored njega tu je još 14 kandidata za odbornike. Zeleni Bajine Bašte prikupili su 341 potpis podrške. Na prvom mjestu mi ćemo se baviti ekologijom kao što i u nazivu stranke, ali pored toga bavit ćemo se naravno, imamo i ekonomski i socijalni program koji ćemo u kampanji da prikažemo našim sugrađanima. Kako ste zamislili kampanju? Hoćete li ići po mesnim zajednicama? Hoćemo. Ićemo od mesne zajednice do mesne zajednice, obićemo sva sela, imat ćemo kampanju i u gradu, potrudit ćemo se da naš program stigne do svake kuće i do svakog sugrađanina Bajine Bašte. Imamo neki 40% pripadnika lepšeg pola. U principu ovo je lista mladih ljudi, kvalitetnih ljudi, obrazovanih ljudi, tako da mislim da smo napravili dobru selekciju i da očekujemo dobar rezultat. Cilj nam je da uđemo u što većem broju u Skupštinu, naravno. Tokom kampanje stranka Savez 90 zelenih Srbije bavit će se isključivo svojim programom, a ne rivalima, ističe nosilac liste Bogoljub Radivojević.